Đấy. Chập ra mày. Ok, đi devoir chân, devoir trong vấn, wo hui so phá yu. Wo hui so phá yu, bỏ thầm ấy. Nhóm chơi phía xa bà ràng.ខ្ញុំអាចនិយាយភាសាបារាំង OK I can speak French je peux parler français 我会说法语 OK Ok. très bien មិនដល់ណា Chưa. ហ្នឹងហើយថែម devoir ស្អែកមួយទៀតណា我有一个朋友ខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់អូខេ Ok. អាចមកជួបបានណាអូខេ Ok.可以了តោះ Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2025. Ce que tu dois faire, c'est de lire et traduire cette leçon en khmer. Je compte du numéro 1 à numéro 3. 1, 2, 3. Allez-y. Règle 3. Prendre un bon petit déjeuner le matin. Hộp à han ai lỡ nơi bật dậy. Ton corps a besoin d'énergie pour apprendre. Khuôn robot nèត្រូវការថាមពលដើម្បីរៀន Je vais manger un fruit et du lait le matin. ខ្ញុំនឹងញ៉ាំផ្លែឈើហើយនឹងទឹកដោះគោនៅព្រឹកស្អែកនេះ Comme tu me le dis toujours ដូចអ្វីដែលម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដដែលហើយ Parfait et à l'école tu dois écouter attentivement នៅសាលារៀនត្រូវស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ Noter les leçons et poser des questions si tu ne comprends pas កត់មេរៀនហើយត្រូវចោទជាសំណួរប្រសិនបើអ្នកមិនចេះ Oui, je vais participer en classe et lever la main si j'ai un doute. ចាស់ខ្ញុំនឹងចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយនឹងលើកដៃនៅពេលដែលខ្ញុំមានចម្ងល់ À la maison Rexane faire tes devoirs avant de jouer ou regarder la télé នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើកិច្ចការឲ្យហើយសិនមុននឹងលេងឬមើលទូរទស្សន៍ Promis maman je commencerai toujours par mes devoirs សន្យាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការមុន Bravo ma fille avec ces bonnes habitudes tu vas passer une belle année scolaire ល្អណាស់កូនស្រីជាមួយទម្លាប់ល្អទាំងនេះកូនដឹងកូននឹងប្រឡងជាប់នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់កូន Ok. Bon travail, ok? À demain. Bonne nuit. Tu dis quoi? Je dis bonne vie. Bonne vie Ok.